seliphelile manje usisi lo dadewethu phelile baye mina ngiyaya ku-attenda lapha ngithi mina uMiriam wathi uba uhlongwane usewukapteni waye usayitshenja waba ukapteni ngalo leli icala uhlongwane wathola imandla uhlongwane uba ukapteni nje ukuthi nje wadlala indima yakhe kuleli icala naye ngokuhlanganisa ne-undercover nokuthi wahamba-ke naye wale besilandela njengama-intelligence waye-warrant office usewukapteni manje kodwa phela userithayileke futhi wangampha nje enkulu inhlahla ngoba akahlalanga nesikhathi singakanani ewukapteni wasekuthiwa warithaya uretire nje ukapteni futhi washo futhi nawabonga kakhulu kimi wathi mina cha lesikhundleni ngisitholele ngalo leli cala leli awangambongisakela ngiwi-protection ngaso sikhathi ayike waphinda ngithinteke yena-ke uMiriam athi ucela ngiyele sidibanele ecourt-ke naye nangempela-ke sidibaneke ecourt-ke manje sekufanele angene ecourt abasamvumeli uvishwa uba nomabunda nobabulo bathi ungangeni la wena ngcole kabi into umuntu uyalithandana nami phela mina bengithi futhi yabona umama wengane wayesola engazi ukuthi kwenzakalani ngoba phela ngangithi angisaye insizweni kanje kanti ngangiyakuye lona ngcono bana uyakwazi lokho awuthi mhlawumbe uzobeqala ngoba kwagcina iqiniso selivela shuthi manje ethi yana ngasangivumelekile ungele court uma ngaphandle-ke ngoba akezwene nalabaphoyisa la ayithi asiyazi ukuthi ukhanda uzungu ukuthi lokhu ababulala and bona basa-aplayele kwisina prosecute ukuthi babaneze i-right ukuthi bambophe lo ngoba unayo ngomunye lo i-conspiracy attempted murder itulo lokuthi abantu bakubulawa abantu uhlangene noRosemary shuthi-ke ngiphumeke mina basengizwile icala-ke hlehla bese-ke kufanele phela manje ngiyeke kuye lona